Ih, api tuh. Kita menuju penginapan. Buaya. Ikut saya. Mana buaya? Ada di bawah. Oke, kita akan masuk ke dalam untuk review PPLH Puntondo. Nah, tanah pada lari. Jangan lari, jatuh ke nanti. Batu-batuan itu. Tetap ada monyet gitu loh. Hah. Jangan lari. Iya. Ada kolam renangnya. Sagi, jangan kau suka ajak jadi boleh lari. Nah, situ ke situ berdiri, orang foto dulu. Pelan-pelan. Ini. Oke. Ya. Situ. Sekarang kita di PPLH Puntondo. Kita lihat untuk rekreasi keluarga paling bagus di sini. Ini penginapan. Nah, ini penginapan 450 per satu rumah per malam. Yang didapat cuma breakfast, makan pagi,
too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it hurts as I bleed for you, cry for you. Let me bleed as I bleed for you, cry for you. Let me bleed. Let me bleed. Let me. All of the pain seems to follow, like a shadow, dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do. And it hurts as I bleed for you, cry for you. Let me bleed as I bleed for you, cry for you. Oke, kita menuju dermaga. Makanya Puntondo. PPLH Puntondo. Udah rugi guys, yang penting gratis masuk. Ini pun nak bayar aja setengah mati. Gratis.